teman-teman, berjumpa lagi bersama Habibi Ahmed Channel. Ini teman-teman, ini channel teman-teman. Wow, ada apa ya teman-teman? Sini ya teman-teman. Wow, di sini di hutan teman-teman. Wow, bagus banget ya teman-teman. Tempatnya ya teman-teman. Wow. Ayo kita cari ada apa ya teman-teman. Yang pertama Bibi temuin, wow, di situ ada ondel-ondel pocong teman-teman. Wow, ada yang warna putih sama yang warna hitam sama yang warna ungu teman-teman. Wow, bagus banget sih teman-teman. Ayo kita taruh sini. Kita cari lagi ada apa ya teman-teman. Wow, di situ ada boneka itu teman-teman. Oktopus teman-teman sama Marsha teman-teman. Wow. Cari lagi ada apa ya teman-teman. Wow, di situ ada itu teman-teman, jumbo teman-teman sama yang permain Squid Game teman-teman. Wow. Kita taruh di sini ya. Kita cari lagi ada apa ya teman-teman. Ada apa ya teman-teman. Wow, di sini cakep banget ya teman-teman. Wow. Apa ya? Wow, di situ ada Doraemon teman-teman. Wow. Temannya kemana ya teman-teman? Wow, kan Doraemon punya kantong ajaib teman-teman. Kita cari lagi ada apa ya teman-teman. Wow, di situ ada boneka yang mini sama boneka jumbo teman-teman. Wow. Yang jumbonya kok satu, kalau yang kecilnya dua. Boneka boba teman-teman. Wow. Ada aku lupa teman-teman namanya teman-teman. Wow. Kita ambil sarang set teman-teman. Kita cari lagi ada apa ya teman-teman. Wow, di situ ada boneka Squid Game sama yang penjaganya teman-teman. Wow, bagus banget ya teman-teman. Kita taruh di sini. Kita cari lagi ada apa ya teman-teman. Wow, di situ ada Upin Ipin teman-teman. Wow, bagus banget ya teman-teman. Wow. Ayo kita taruh di sini. Wow, semakin mungkinnya di sini dulu ya teman-teman. Dadah, sampai jumpa. Jangan lupa di subscribe dan ditonton dan di like ya teman-teman. Dadah.